kardom don marliap tum la se pinili tum kache than ponji la ke pangwui soji isona sap la se gedam tang ni atumi diga porel tum kadu ko esame birta lolong theklong thai po ko piloma pongte West Bengal long ke Kolkata long hala EVM machine mate electronic voting machine laili tum le vote jok lobang te ke ber la bang so machine ki bia demalo masi ahem matsimi chudlo ashala da ko ansi machine bilo ma plotang te 4000 suri pli labang so voting machine hadak sidolo la sigedam tangan di pensame le tum chini West Bengal long kalam ki dok pikhang je kang hu ben se ka che pahai palam mang ke do la se labang so lam ke se tame jujelang investigation bom lang la pen ke la haya machine se tame ke nang so thep piklang non in investigation along a thepi pon ma bong te la haya long ben siri kuruk ji a hok ma chubai ma hok kali ma kalang ma labang so bu thak approve ke la dak pen silong ji setame nona por bang ke kupiloma plotang te electronic machine a hema ma se me chodelo a hema ma se me kai dut posi penanga na tumke opposition na tumke boklo a thepi pon ma plotang te ke dam tang election hosta me kang hu ben se che pai ponno asila soka che phere nang nep check na po che phere sinon ke investigation bom ho se investigation bom ye ke check ye hot bang sinon bang ke amisin ma se me kai choklo posipo ko tang te ko puson se me ke chothek posipo latai isi hini gali suri pli electronic voting machine EVM mekai chok me pachode tangte government tumla anawa amu ge bang velo ma polam sitami dak dukoklo athe machine gi bia dim bong te la ke si machine adim si biji jong heta tangte ya dak me ge chode nang ji ke la ke alam masi ave pasepu ako me ge cho ta la investigation thek tik hot delo ma me ge cho nang ji polam sitami hadak dukoklo sinona bang ke munira tumalong bang ke akamatha bang ya doubt bang do koklo hala bang so hot opposition dum akoi ki pi alam setame ahok ma je kang hu pensi election ka chipahai ma kang hu pensi labang so kedam tang election ke chipahai ma la pen ke bang jilang stame chipai bom jilang ma polam bang do koklo ha kedam tang stame election commission atum has tame CCTV footage ka tuk ka ve setame hang pono opposition atum pen Rahul Gandhi pen chenglok lo CCTV footage am chot takalilang alang litum penang an fake voters atum han sitame ke paklang pon rada thengno ke paklang pon sitame dolang lasi halabang so sitame CC footage ta paklang hai he la pen ke election commission atum pena jok face to face sitame alang tum chedan hai he Rahul Gandhi pan sitame la pen non bang ke kopiloma bangte Kolkata long ma West Bengal long bang ke EVM ma se me kai chok la ta suri pli EVM se ahem ben ma se me kai chok tangte la ke non bang ke dak dindam thip me melo ahok lo lake palama bangke athe isi hini kaheno po bangke belegalam non ke mesi kai chok ahem penama se alata investigation sulibo mo se me kai chok palama bangke dokoglo la sila bang so EVM machine lake alam ki non het pen kalilo kedam tang ko an MP election hot pen sitame la bang so EVM machine alam ki ke judun e plengun e sinon anarni sitame jujela la pen isi bangke la henlo je তুমি দিক ইসিয়া পরেল তুম কাটু কবে সামি বেরটা লং ঠেগং লো যে ইন্ডিয়া oil tanker mate ship hedi jangthu ha Iran pen ke wana ne pen ke wana jangthu America tum tengkheng dut sala bang so ka tengkheng pen jo bang ge thom ya pranam juilo bang koi ra pli tum ge joglo bang ge thom ya pranam juilo la sila andam juya phisita me kupiloma pong India pen thangnat action ave la sila bang so pu thak ka protest mate lam paklang dun lo je hala US atu ma se atheng no kumaluma pongte S Jaisankar de foreign minister body FM ase S Jaisankar bang ke alang li hadak paklang dun lo je nituma telong phan India oil tankers de ata telong phan nang litum men ka tengkheng du ji ke ja kong obi ke posipo athela ke ron ka chedan ron thama ka chedan ya telong takali ya takali nang litum nep chekra amuni da tumpan arjume kalite nang litum la bangsoa sip phan nep chekra khang chek me nang lituma pa studi long chibi kok me posepu sitami nang litum men amat hang nat ave pons ave ya ave resim kang tang ave ya ave telong phan kupio posi ka tengkheng posi S Jaisankar pena bangke arju pono nang litum ka duko ve sami chini pos S Jaisankar pan ke lang li laser beam chu pupu ke abla penang an IT cell atum ka bonai nai hedi pa famous apan he it he ba alam powerful speech ni yelo bangte laser beam pa abi chu pupu setai me nona bang kang tur che bablu ran chalo people of bangte la bang salam sitame de ha edum che than bon thulona lase itum
Minister of External Affairs mate Foreign Minister S Jaishankar la bang so puthak je nitum India na so phan mang thom phana pranar mut pidet pala malang holo la bang so alam klar ki pihut ke thak ko piluma plongte hala US Secretary of State Marco Rubio ben thupon ni tum ge Diya hanghe pasipu nang tum si kawai let ni tum ge prang ben warning piloke Iran pen ke jang thuan re Strait of Hormuz along kerang khado ayado puni tum ge prang ben pu elo sedami nang tum si gar jutek theke posalang li bang pulo Marco Rubio bang he la se ni tum ke Diya chuhang ma se hanghe ni tum ke Diya ka hang nang jalam sitami ave pasipu la pen ke ni tum ke tengkheng bom helang pasipu ko warning si pitu India phat S Jaishankar phanta Jadi nitum ke tengkheng bom helang pasipu nitum ke tolerate rate nitum lang ding de la pen chak prong pre pasipu aku nonta aku nang tum wan thu bom lang claim thu le thot lang prong te nitum ke tengkheng thu lang pasipu Diya ka cho hang ya phelam lo tengkheng thu lang pasipu an par kang tur che bablo lo Minister of External Affairs setami mate Foreign Minister S Jaishankar setami bangala pusi thak tan lo ke an par ke Halapu Prime Minister Narendra Modi sitami ethen na sitami ninja hello alar ke Donald Trump han ka churu thu piposi ka churu lo pongte athialang linon ke longest serving Prime Minister lo non ke Jawaharlal Nehru phan ya PGB ko Pandit Jawaharlal Nehru phan ke non ke Narendra Modi si leading lo alang lihen lo longest serving Prime Minister ke asila bangso ka congratulate je halapu Trump pen I see pudam lo pongte ka churu dun hedi congratulate dun lo lapen ke Narendra Modi bangke choro dun lo alar bangke jelang lipan congratulation ni piapot je choro dun lo thank you Donald Trump selang lipan pudun thulo akaprek ya velo la India na so phan kwane ka tengkheng la haya lam bangke ninje je lo alar bangke thank you pusi ka chotok lo la bang so puthak along penang ono poison na tum pen bangke criticize lo Donald Trump han lo bangte e chat ta puai hello papa po poing samri po chordom hop seta me hapu bangke nang lang rop pusepu jang thu nam dun ri puta order nang pihai nam dun noi puta nang pihai Strait of Hormuz bang ri putang pu hai la penang tengkheng na tengkheng hai pinyar ni stame Prime Minister Narendra Modi ke la ka ching hip pusepu alar ke ko pipinya ka prek alam si paklang pusepu lalo lake non itum international long soli bom lambo lapen isi bangke piluma pongte India na tuma long isilang namlo pongte ajakong ke bob kupia po sa ajakong ke bob puluma pongte Indian Air Force along kai ke sitamili tumar jupon long plane crash salam ke kedam tangan ningkan sitame pinang an plane crash lo lapen piningang bong sitamilo non sitame ako klang thuli lo konalo pongte lake Jorhat along AN-32 pu aircraft piluma plotang te haladak ke landing bomb hot pusipu landing bomb ho se koson pene crash dalo bang photum ke adima klong ma pranam juilo inut ko pilot dulang alang lia bangke nonamat bangke thang thelang pusipu kesulang bom lang pusipu pranam delang lase lahai puthak stami pinang no poison no man ke ka criticize pon dolo athe pipon ma bongde kedam tang ede tum Tejas fighter jet sitame crash dam lo Dubai long sitame lapen ke itume thanga de malong sitame along labang so alam ki ke klang lapen ke li tum dak karbiang long ma sitame nang crash lo karbiang long same tum thek pon long lo chuhet aku non aku klang thulo lake non bangge Jorhat along hada crash de lo ki pasun hot posepu landing ho si fail de lo ko puson peni crash de lo alar bangke bang pho tu mangga apranam juilo lalo la sila hai bang ke media long sami paklang uhai he pusipu kidip pon lok pusia ko yi pipon pado la hai lo bang te a failure government a failure bang ke kidip lok pusipu alar bang ke Narendra Modi phansa John Pading lok pusipu IT cell atum people of bang te longest serving prime minister po la hen lo asi no mat bang ke digdak sai malang international long sitame dangka bach raha hai pupu edi Modi ka dangka bach raha hai lo hadak ta people bang ne ba America de nai tek phun nai tek dak alar bang thang na ta chupai he ki pu ai ji gale alar warning sinai pitu hal America pe na bang ke nang tum helap bom lang potang tengkheng bom lang pusepu bang ke nang tum lam ka ju thek tum pose bang na putu jola pu la hello kipu ke kosan po po wiswa guru pu mathio de wiswa guru lo la hello pose pina tum pen mai criticize pon ke bang jilang ni leli tum don sami chathan pon bom ne pini bang ke lan ben sineli tong